Lamet Guru long kam teron auditorium hall kepami tujia pan kam kete. KSA mai pula pen kong chun bang pan karcho. MEC Lun Singh teron pen bura so intia rong MGN Rega scheme pen sen gravel atawar kaselam Japan tarpang hekesom. Kardom Midday Express abiota ke thana bang nili Villeurbanne Kropi. Donar jek tha biotang ton pen. Dokmoka rong spiang bong along ke do lamet grupo long kam teron chikimo hemmati auditorium hall kaselam kipami tujia pan sai dengponpo. Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen Arya Sanghoi Ematum Dokmoka Kahumri Dam Hutsi Paikuni Po Arni Radang Nolang Li CM Ronghang Lam Thejai Tekang Dokmoka Pirthe Kahumri Dam Ahu Chairman Horing Singh Bepen Chenglok Penangana MEC Tum Chetong Dun Rinti CM Ronghang Kija Pen Dokmoka Higher Secondary Hawar Karbi Risunim So Arongaje Kibiadim Rasinja Aklam Hai Huadim Ta Humri Dam Hutsi Kat News Along Birtanangli Di furong tiang KSA sai hemalong Paikuni Pori Mai Pula Pen Kong Chun Bang Barimapan Karcho Abirta Kad News Along Nangli Karbi Anglong Autonomous Council along KSA Kong Chun Bang Barim Amar Singh Tiso Man Pen Kelong Lapen Buloram Terang NIE DJ Anong Ekelong Along KSA Atum Aningarong Chipidun Pen Alang Litum Bang Hiniapan Paikuni Pori Archu Sikacheho Kajai Mek Pachun Pon NIE Inspector Terang Sangho KSA Mai Pula Pen Kong Chun Bang Adeng Pen Nong E Deng Dun Sita Kong Chun Bang Barim Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso Kapreka Kam Kidoko Jok Hemasor Mate Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Nirola Phangchu PC EM Tiso Sangholar Nong E Deng Pon আজি এই পবিত্ৰ খনত আজি এই শুভখনত এতে মই কবলৈ বিচাৰিছো যে আমি খুবে আনন্দিত আৰু বিইং এ পাৰ্ট অফ দা সম্বৰ্ধনা যেটো জনাইছে মোৰ প্ৰতীক যে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমাৰ কেএসএ তৰফৰ পৰা যিসকল আমাৰ সেন্ট্ৰেল কমিটি লগতে আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট সেক্ৰেটাৰী সকলে যি তেখেতসকলৰ তত্বাৱধানত যি ইনিচিয়েটিভ লৈছে এটো খুবে আনন্দিত আৰু তেখেতৰ হৈ পেলাই হেইতে ক'ব বিচাৰিছো যে আমাৰ কেএসএ আমাৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন তেখেতৰ হৈ পেলাই মই ক'বলৈ বিচাৰিছো যে আকৌ আগবাঢ়ি যাব লাগে ইয়াৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলং প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে আৰু তেখেতসকলে আগবাঢ়িব লাগে আগবাঢ়ি যাব লাগে খালি তেখেতসকলৰ পঢ়া-শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো নহয় বিভিন্ন দিশত আমাৰ অৰ্থনৈতিক আৰু বিভিন্ন ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে আগবাঢ়ি যাব লাগে Piniladak Karbilu Charlie Songpen Panong Bangke Pularam Tera General Secretary Anatum Bahini Panong Sida Kartu Mai Paman Lapen ke kalian tunggu itu achievement Bangalo itu Pularam Tera itu Imam Hajong National Award itu National Investigation Agency NIA dan kalian kondisi award long lo all knowledge kan All India kan 14 more orang lagi Lapen ke umur sini sistem dapat general secretary mantang bang pulo kalian semdak patut naik di patut pihak bang pulo dulu lapen alang itu political achievement karena dari sama yang teman lapen laksu kado idak mau kasih lo yang orang itu baik Paikuni ni pai po ornia da por pai keba por malompen bura swing ti arang along MGN Rega scheme pen sen gravel to work salam Japan tarpang tek ke sompon Borgonga polling station local committee mai purubiram bepen labang soja megalong mai chari ponsi bura swing ti arang arat pen MEC Lun Singh terona pan aprangsi archo ponlo lapen VDC chairman Long Singh tok bialang lipan sitame archo pon Labang Sajai Megalong Penangan Araratum Sitami Chitong Dun si Harokhat Block Development Pen MGN Rega Scheme Bura Swing Tiarong Sen Gravel Atowar Tarpang Tek Kisom Japan Nu Jogi Hong MEC Lun Singh Teron Aredeng Pen Kisom Kat News sa Perangki Robin B. Penabirta Non malam sopor Pandihina Parman Birtamo Ington Pon Iksina
Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Please step in Malin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here, along with gents, ladies and kids garments are also available here. Malin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. Ganj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo biputat birtalong wangthulo. Phaikuni ni phaipli ani GGKSA pen orientation program Guwahati 6 miles Karbi Hampton along padopon pusi GGKSA maipu Thorom Singh Ronghang pen birdanang pali. GGKSA pen orientation program Guwahati Rongsopi 6 miles Karbi Hampton along padopon labang sajai megalong GGKSA maipu Thorom Singh Ronghang pen se mai chipahem phupon lo lapen resource person Erwel Rongphar lapen Tibeshwar Ingtia tung labang sa mailong chitongdun mailong GGKSA bidisar Joy Singh Rongphar sitami labang sajai megalong chitongdun GGKSA phan panong pipen chengpi hini lapen kumisi labang sa mai kipadopon along pajirdun. Karbi Anglong bithe bithalong ta phaikuni pri ani Ras Purnima talondun pusi nilituma pherang kepen kad nusalong birtanang palirinti. Dipu Rongsopi along kedo Dharamnala Srimanta Sankardev Kolakristi Sangha along ta Narosuni Ras Purnima talondun Jai Mek ateng milur kekai Krishna phan kardomalun kilun pensi Ras Purnima katalon pangchengpon Ras Purnima along Satyanath Deka pen Ras Purnima pharman kirtanalun kachitong arada phan parjupon. Sri Sangha Purnipat Jonai Abo Kulisu je Hamongte Homote Adi এই দিনটি বিশেষকৈ রাসলীলার কারণে রাসলীলা উৎসব এই মহোৎসব হিসাবে পালন হয়ে আছে। Mid Express abirta bangila pansi kangton poniglo laing bom news channel domet thakme kurwang tu